E kublaya phi waro ki paralog ki wasnyao suk wo up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyao cha phi wato ksier ka khana kan thai pen na yung hi ko yo le kmen le celebrate ye kasngi kha uchan ko hawa kamte hewon ini wajia we kamon jia I te ton up ye gani yo kubor hado wakut khanang wa yo tip ye wasakhyat te chwa wo sdang I cheki kubor ladam pwe mu de phi subscribe your new channel nya phai subscribe we ngat how to bell we mai tu khanang we yo ten cho cho phi yo yiki khubor wa thame te ton sdang I cheki khubor hakani ka juk wa kan ni bon bha ki bru le kmen ye ka sngi kha yong ki de wa E party we de wa khawai he tang wa hakani ka kanti de mev ijia hakawi ne ki jala kari India hei wa de em ka wi ka khana kan thai ka wadang ha po khat pharas nem irta de em kti ko wo chim ne to we wo da ye ki ksier ka be yong ka khanang wa yo yo poisa ko ule kmen ye ka sngi kha uchan ko kam wa man ka te ki pulit de register ki de ka case to parcha ya ka wa ye uti uchan ko hawa panman ye takit yikini ki arngut uni uchan rang da panbat uya wi wan ulok kani ka kanthai de wa ong wa blackmail uki kat wa kani ka kanthai wan da complain ko cheki pulit de wa ong wa chandor klemakor uchan ko ka depte demand poisa uka we da ong ko le wa u wa pha to ka ye ni iksia depte e cha o we da ong ko le wa da dai uki ini iksia cheki pulit tang wa ini waro to I wa chanak tin sudaki nei bha iwa ong uni uchanrang wa iwa ong kani ka kanthai mem uya to itang khachak le we mem ki wadai ksiar cheki pulit kamte da tho youtube ki pulit we khaddo de chem ki ye wa sakhiat we ite to wada I ko ki ini iksiar cha wi the one uchan ko kam I birthday present we de chanak tin ne thok ko ye ki pulit yo yada hi e ya o kani ka kanthai dia celebrate birthday lang ko wa uni uchan ko wada dap khat phras nem irta uwada emkti wo da ye ini iksiar hei dorsan pauli hajar tangka yo yo poisa ki uya party kam waman katte de kem ki pulit ye o we de kem ki le yo wathet ye ni iksiar na lor wada tip uwa ini to imarto we de pangat ye ki haka section list pa phra phau yong ka Indian Penal Code ka case to na po yung wa ka case sos pa khatwi ka case wathet ye ki marto te ka jingsneng wa yo ina ka ni ka khubor wa amjo hoi uthet kulmar yi ki tier wa dai to ki bro nei bha yi uman wa to ki dei to we kam te yi I ucha kem ha ki pulit tang wa yo lait na kam ini ijia ha wa thet yi ki wan ki tier ne ki mar wa dai to ki bro to em ne yo ye ka receipt ne cash memo wa pakka te du ki ni don hi khuble chipon